O te whātalo whāturu tātua te nuu, halau whāwhonga anga de nei fo e whaopoponga, e au se tautua le siu whonga le lau mua mai Samoa, e ai teimi māsani i lea uli o asonga fua, e māso tofi o vai aso te tasi. E tātou te tau whai whaaftaia le anga le leimana lofo le tue lan tau singa, le ngata lo tau soi fua i ai whapena fwoi se ola, e le au ona vai vai le nei fo e tū. Au nanga ea e maa ua maleusa ia tā vita nua, e o lo mafutama tautua atu i Samoa nei. O le uso ia nua lo o ta milo inisi vaenga o ripoti mai a tātou ni mea o lo tutupu fo ilo tātou tunu. O le aso, ea o le aso ngafua le nei, ea maita watu i e le tula. E wa uma fo ile nei masina lātou. O tātou sa valia le masina lona se fulma le tasi. Sa o le tala listo ina oi au e tua vave mai. E o tātou tātala noa fo i kirisimasi a wa o Samoa. Ia le ua matana whaalongoina fo i. Ia musika o kirisimasi wai pe o mea ai e mua i whaalongoina. Ma whaailoiloi fo i kirisimasi a Samoa o mua musika kirisimasi. Ia le fo i la wala ngona i tutonu i lungo a wala tele. Ia o ta vale. Ia le ngata fo i leola a wanisi o ainga. O li ti o ma TV. Matana. Whaasaule a nganga leo kirisimasi la tau ia. Ia e ta mua ai musika. Ia manto whala le sfultol waso pespesengo Christmas ia. O le foi e loma na wha moe maasani i te alo tausanga umalava. Ia, manise por kalame o wha ta atitia e se foi wha i poiponga la tau i o wha ulfalenga o saa o whae e o umsanga o whale ma tulang wha pena. I masina ne o Novema ma te sema le anga solo ma le tātua tunu. Ia foi wha moe ia ma le ngato ainga. Ia o e kale sia foi lātou ia a mese a ese mai foi fontanga al malo. Ia le laki mai nisi o le malanga mo ma leavano malanga mai. Malanga mai sa mo nisi au sufono mai Australia, New Zealand. O na tātou atangata ese mai turisi lātou ia. A neo tātou lava tangata ia wha malo whaftai o lova ia lava tūlanga. E le misi le maita wina o tātou tangata malanga mai le tātou tunu. Le ngato maliu. E nisi, e maliu lava so uma lātou i fefe, so fefe, ia. O ana nafi fo i mai tau atu le reporti lea le porkalame fo i le le whaasau ina o tamtamai vai se furu afe, o ni tamtamai vai se furu afe tu lou. Le 10,000 tous o i le ale kalesia sfitu niso fōma i longa ale kalesia na malanga mai Samoa. Whatau te porkalame le mai las whareles to nai, o mai ana nafi. Ha whai ula. Ia e whatasi umpa mai lava te o ma fō mai mea tunu o le Pasifika. Le sao mai e whaalau i loa lato, nia lato fo i porkalame fo i ma haoa onga se mina e whaalau i loa. Ona, o toso mai porkalame le nei ono whaamau monga le Pasifika. O numere tasi sa mo le e tūlanga o whaama i ne pipisi. Sukamal toto mōlunga. Fe sole. Ia o le tausami lava. Tausami lava. Stasi o vaenga na sili o na wha amafa le porkalame le. O le mele le tuwai na tau na tau sasami ma tau mafa le tatu atunu. E fia tele le mele le whainga wenga le po. Ia ma tau mafa le levo le po. Ia elo se temi le tau mafa e le fua. A maila mta inga te tele nei. Ia ma le tūlanga leo le wha ti o le portion whainga le po le. O le te leo le tau maftanga e tau mafa. Ia whai lo le wha te inga tau mafa. Fule le nafi le lunch no whai. Oka. Nga le lua patis. Ia so ma lua fasitalo. Ia so o lele ma le. Ma isa la e lufo ina le lua. E matua e le maua se nga o tulou. Le whala inga fule le fua mo o iso. Ia ma le sa laki lo ka pisi ma le ka loti. Ia o le apu me pena le whinga le coleslaw. Pawana, stama e mea aia, e te rata sa salu at whele leipu te lea. Ai mai na e o ofuna, na pawana o te lea o le tau mawhai, tau mawhai tanga te lea hawa uli. Ia e ma choose whele sa whaalau i loa e tu i ti ai le ngā o whele le po le cholesterol le ko tono tātou tino. Ia po le, ia ma meo le suka o maurunga le suka, tu umai lalo le suka mea pena. Whaapopo i mal whaamalo stino.
Ia, hei tangata sa fo, hei la ma le fua sa o mai tauina le scale le sa fa o ngai fua nai, tangata wha mau la tau kilo fwele, o no o te i e fo i lea to i ngā fua o maua. Le sa tufu e tofu le atunu sa awai mai. Sui o atunu ia, ma mea la o scale fa pe po fua ia a. A e tua e fua i nai oe, e ta o mai le maualunga o le suka le ate o le te leo le ngao o le ngao leilo o tatu tino. Ia o hae si me ta o mai e fule le male matua le wa iai. A whateita inga la whape o te tu watua o. Whateita inga le ua fitus furu o tausanga. A tua tu la whape fitus furu tausanga. A e matua a soifua malolo ina ia le tausinga fo ele lo la uia. Tua inga tae te lo te o la he uia. E tua tu la e ta o mai le fua. O ele te le vole o tausanga le fast food val tausanga. E te le e uia no fitus furu o tausanga. A leo le to inga to inga soifua malolo ina le siaki mai lo tino. Ia, te soifua le fast food valtou sanga. O i soli. Ia, nei le to inga whavelawela, ngal tasi ale scale whapea. O ia lea, ia, moli whaftai te le sunga tu fue, ia tasi, ia malau whainga renga mamalo le tātou leitio i Porirua i New Zealand, Wellingtone, ia, maltautua sa amatamai le amatangon nei aso wa amatalia, ia o mai fue nei te mi leo hauli. O te minatu o le tala o le tau i Samoa, o le a whatupla ia ai, o le whatupla ia i peo peau ma langa o le tala o le tau mai Samoa, o le whatupla ia ai o peau ma mafa o le ea i saute sae, o no au maia pesa vili e malolosi, o le tua uloa a ngā i le mata upolu e tolus fulma le lima i le fast fulma le 5 kilomita li tulai o ngā sami saute o Samoa. O winga sou fa apea ngalu mawalunga e siri atu ma le 2.5 mita o le ai pe o ngā sami o le atino. O nei winga lo wa o le tau o le a whaawau pea se lona fiangai o ngā sami umo Samoa se ia pa ia le asoa tai au. O a fianga ia mai ono a mai fo ia lapta inga mo le au whaiwhaiva le atino. E a ave tatafe ma sou le sami e feo lolo le malolosi ma whaatau tau sa vili o le matau polu nisi o temi ma e pua oa i taimi o ti munga. Ia, o le tala leo le tau leo tanto matamata tu i Samoa e uia no lea e tūlanga le leile le tau le tātou utunu. Ia au lea ai malapta inga me se lava le vaenga le au whaiwhaiva la tau ia ia wale tele ule tasi fo ile luen fa ablave tu lai mai ia ele au fai vai le fa tamala ele ngata o le fai fa honta le po ia a le fa honta fo ile au la to ia melo ta tafe pole o le tafe le au fo le mama no losi te mai la ta inga fa pe ele utangi ta o fai va sa o nei tau langa ile ta e au fa wa fai si umel tem e ia se la ta inga e te tu inato mo ta to ia o le asa o ni malanga mai lu ta to no. Te manatu iau tangia mai le rapta inga nei nang wale tasi le lua. O na tupul me lea. O manatu i loa. E te tau loa o na tu inatu alo ia i lungo. O pengta whae langi mal tautua a tātu le teo. Lapta inga la ie. E no fouta ia me se fo o tātu tangata. Ia po tātu tangata sa mo fo e o. Le mele wa watu se fo tuanga o na le na tupu ne tae au. O le toi tupu e foi le a tili ai. E le whaatasi o mata i tuwina le mele e tauna nga i el tato si sila male mata ala. A e a nga i ane foi le e utu lau ta avale. E lau sa. A whai te tongia le pensini. O lau fautuanga au te aunga tae te oso i fafo wha mole tu lou. E le whātu nua le matapia le mānei whapena whutpul kalami le mamalo le tātua tunu. Au e te tātou te whaamalo losi e oso i whafo ma le whai te toa. Wa anau sina teimi pupu e utu e lau tā vale man tua lau taunga tāle pensini. O taunga tāle pensini. Ai mo le mauti no le e utu uma le pensini le to tono lau sae. O te whautua ina e te oso i whafo ma le pam. O i mal tā vale e wa ai le lei le pensini le po sao. No sawan nei, le lau ta ua le pam. Le lau ta ua le pam o stasi fo pam. E te tawana e matala iei. Le pamu le so sa iete i tau fusi.
O le whaatonu wai lea o na tupu me whaapea. I la walu le utul ta avale. O te le loa la po inisi ta avale po tupu oi masao oi me nei. A leo whenga luenga. No watu lea o whaiatu loi le lea. Tūl ta avale te pē, sa whali mai le li o whatu leo la ea. O tuane se limas futa la pensini. E lau ta avale. Mantola le pamu lea. E tutongi mua le tupe. O na avele le tupe tutongi tangata lai nofo mai tono le whaamalama lea le office. E tutongi, on ta tala mai la ia leo le pensini ma leo whai. I le pamu lea. Numera fia leo tu lau ta avale. Nau tu leo ta avale. Ia e mai tau al mene le pamu lea. E te tala mua e lau whenga le tane o lo awala. Na tuu le i tu tonu o le ngutu o le whanga au tu lo wal whaafonga mai lea tunu. E te whaalonga tu wola, le ola e ngongolo, le pamu. A leu sa vali o, pe wala au foi o. Lima sfulu, ona sfulu. Ia, tolu sfulu, lua sfulu. A pena. Ia, ona wala au lea ngai o le tangata le nofo mai o ia le ki na mai lea. Ki na mai le pensini lea ua utu atu. E wala au le i tangata e o mai, o tu mai le limas futa ala le pensini. Ai te whaalong atu le whanga au ma le ngutu o le whanga au le te tonu o le tane o lo tawa. O le u pe e fōringa mai, o lai aru le pensini. Ona osolo le fafo le whaalo i tuamo whaalo whapeo titi lo. Pe le ni numero o lo ato minoi. Osolo le fafo ma le ta vale. A o tango le li le whanga au, le whanga au fwele. Ma se mai ia, boiai, seki. Sulu roi o au vai atu, ngau ku se mel ta vale. Ai titi, mai oi le whaafiki mai le, toi sulu mai le tonto, mai a leo fiki mai le. Fat alala mele na whai mai wa uma na utu ma se i le pamu tu urunga o. Le ngto pam. Mai langal mea ai fiki mai a. E te loa le whai o whamta langal pe pelo le li ile na e o tuina ta vale. O mea la ia, awa nei whase se ina tātou le mele le whaalonga tu le suru le ngutu le whanga au te taa vale mai whaalonga le uu whanga au pei fōringa lai aru le pensini. Le ai, o so le leia i whafo ono sai lo le lava, o so i whafo e tilo le lei le, e sila le le pamu manu mera lai aru. Se i uma le leia ana e toi o so whai lea se umi. Ai ono talu wai ona le watupu so o ia te au mele o wha atoru mai i le pamu le. O foto ai nan tātua tunu umai e le ngata le pamu lea. Ia oi se a pamu umai e sila fia lea. E whai la le pamu na ualu les whare le utu lala, umana utu la le isi au tā vale mato ai. O tango le utu le whangu pau tu lou lava le whaafonga mai le tunu. Utu le whangu pau pensini 5 lita. O le la u whatu le li lea. Whai ese mai la li siti e lua. Li siti la le. O le 5 futa la o le tā vale. Ia whai me ma li siti lo le 5 lika. 5 lita o le pensini lea. Ia. Wa whai ne la le. E ese la le pamule no tala noto le pamule le nautu le asfarei le la lea. O tu loa le pensini. Ia o tu loa le. O le whang paula. Le lau a whai me ni siti. E mai le siti. E na o le 5 lita. Le ilo pe fiel tau whai o le. Le ilo pe fiel tau whai o le tau o le. Le 5 lita lea. Ia. O titilo le lunga le pamu. E se furufitu tā la, se furufitu sene le mela e tusi ai. E lunga le pamu. Ea, a leo to sa vali le o le tama le na whaia li siti. E se ma le tama le na utuina la, le whaia le pamu le na utuina la whang pensin. O wātu lo le li le. A leo wala au tu le li. So le, se tusi ai le tau, se furufitu tā la, se furufitu tā la valsu sene. Whapena mautuana. O te whari mai tō tala nopa, e sifufitu sene, ma le valsifu sene le wala au mai ei. Wale hei sesi. Au vea tu haru o le whale o lole seina le o le whale. Sau lole e li le o whatu sau. Su mai lau sunga. Ne wha beo te le o mai taua sene le lunga o te lofa i tau numera. O lewa tusi mai la le tama lea, le sifufitu tā la valsifu sene. Ai sifufitu tā la sifufitu sene le lunga. O, e ma oi le ne na se ne tau whapali ni nei se ne wa ova pe o sasi lau tu ino o ni sta vale ia e loi e whama oni nei me lai ti whapena o nei me ia ti me lai titi
ai e me te tele e me te tele tau ai ona tātou mātala te pela me lo whamtala atu le pamule al so sa e tele i tau fusi tele al wha le tono me len tau whai le i le tāwale se mea manu e le ima se pensine utu i le tono le tāwale au tau tāle pensine ia tātou mātala ia me pe amalanga mai nei Samoa ia e se fo i sa o il tala e se asa munda e se a te manatu le o mole a manoa tātou tu so ta e tua i le porka lame le a le koko Samoa tala ina o leo whai whātu anga le koko Samoa ia i le tāua o le hale tāua o le wha o ati na e nei o le koko Samoa i le tātou atunu wa le tasi le nei o foi o loa le tātou atunu wa le ngata lai le o lole le koko Samoa ngau si awi natu i whafu a le umwhai mai si o loa te pio suka lakti o le na matana no to masunga ta vita vason tene e ma le lotion na le o fel koko Samoa e o lo la fel fa io wa fel o koko Samoa vele le ya fa pasia le awen le o fel mena le o talaula vele te o fatulanga manongi koko Samoa la ai o fai na me le mo le lotion me i te o na ai se si vande fa fonga me ai nga fa fonga me le atu ya ai se tanto liwa nela se mai mo foi e fa le fa tuti o le ale ta o wa le na tala le fiona te le tu le fiona te mai te pa le mia i le fa mo le e mai fa ta we nai le fa ta fa te Erika mo oi tasi le tangata te le koko Samoa tua le fanga ya tasi le so ai koko Samoa vai ane fa talo fa Erika ma oi ya anga lele tu le fufanga ni asa ma lo fa foi si tato ainga ya ai sei usiman mai mo ya e po kala mene ya sa fa tu te ya ile aso o le vai asonte nei o ya mine po kala mene koko Samoa poto le tai a fo malo le soifua a fo maua ai mena tu o nei tai au yo ya tatu a matamia i te tuo ya tatu fa mai na fo ngana i lua o na o filo ia le tatu matana. Greetings and welcome to today's event that marks the FAO and Stross Cocoa Day. A special welcome to the Honorable Prime Minister, Reverend Letupu, and of course Madam Yao and FAO team for making available your time today so that we can witness our cocoa farmers and their development of our cocoa industry in Samoa. A special welcome to our farmers whom themselves own today. And before we proceed, we will ask God for His blessings and guidance upon us today. Ia tele mai whaararo o te walawa tuai lau sunga whatengaina o le tanga o le ekalisia o le kisiano o le mato atura se i te ia tato i se tala whatai lau sunga. Maia se tātou tāpua i le tua. Lo ngā ngai e whamanu atu i le li. Le umafo i o tonu i a te au. E whamanu i lona suafi pa ia. Se tātou tātai mo le ngā pa ia. Let us pray for the Holy Spirit. Lo mātou tua pa ia e. Se a ea le winga o le tangata pēr whaia o noa malau fi. Mātou lava ni mea lea o ngā. Mai le tūsara mātou whātau waa ma le ātou atoa ngā uwhi. Fia mai e anai lo ngā pa ia soa ni mai le nei tāko i. Mesi fo i le wha moe moe le nei aso. Na iei me umoe le wha sinsiri no rovi i. Ana lava i a Yesu. Amene. Se upu me le fiong pa ia le atua te te ina i tātou mātou whong whare ngā ni wha moe moe. Filia mai tusi o whailaunga mta o sutasi a le whewkueona a whonga o te whaitawina. O le tae ao, ia e liulu ai au saito.
Au foi le mapulo lima ile fiafi. Wa te le do o le fea manuia. O le nei, o le na. Te tusa ona le lei o ia mea lua. Bible reading this morning is taken from the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon. For you do not know if profit will come from one activity or another, or maybe both. If I want to be a mele tua, may God bless us through the reading of His Holy Bible. I'll say, te au whare nganga mai le tua mō tātou nei wha moe moe o le au tua mākou whaunga whapea ia songa songa ma le whātua tua ia songa songa ma le whātua tua. And chosen as the theme for this sermon, be innovative with faith. Be innovative with faith. Our Bible reading this morning reminds us that as innovative and as creative as we can be, it is God who gives life to everything we plant. When we plant a seed, we have no idea what happens to it in the process leading up to its harvest. We may have scientific knowledge as to the normal process, but we cannot and we can never see what is actually happening 24/7. And we have no control over such. So while the farmer is getting occupied somewhere else, God is slowly giving life to the planted seed. And this is the message of the gospel for us this morning. God's miracles are in the simple things we ignore. In our quest for perfection, we often neglect the basic fact that only God gives life. We harvest what we sow because of God who makes it grow. Yeso songa ma le whātua tua. Nei tā au tātou whālongolongo I upu ata mai, a le whailaunga e peru. O lo whamanatu mai ai, I sao se tangata, mai si poi alo whai whātuanga. O le ala wale masau-sau o le tangata, I ni ona tō mai, ma se olo feeling ngā. Nā o le atua lava, na te abatu le olo I mea uma. Iei le mea ngata ai ma nosi ma le iloa o le tangata. We have our limitations. Our tala o le mea na ale atua. Ma se ta ia le lei mo so se tangata ngalue. E mai se lawa fo'i le au whai whātuanga. I olo songa ma sanga le ngole. Au wa e te le iloa. Le mea e ala mai ai o manui. Fatu e te lunu ina. Te le iloa le mea tupu wai. Whasino mai le poto I so stangata ngalue. O le vā mai le taimi e te lulu wai, ma le taimi e sele. O le mea lea e patino I le atua. Lea se maa losi po se mana whai wāwenga I le whai whātuanga. E tupu wai ma fua mai le fatu ua lulu ina. Mea patino I le atua. A wana o le atua, na te abatu, ma be ese. Le ola I mea uma. A whiau lea tara le lei mo tātou uma, e usoi. Le ngata mo le mtanga a luenga, ma na paanga. Mai se foi mo o tau le o whai whātoa. Se winga tā o tele le tino songa. Te pue a tina e tau whātoa ngai whao sofia ai le ngona fia ngā lue o tātou tangata. Se mea o tua tā ua foi le maa e ma le o le whili ngā o tātou e au ngā lue. A ia whaia mea uma, le whātua tua, ma le whaalongo lango I le atua. Wana o le atua le whakongai o le olo, na te abatu, le ola I mea uma. Na o ia foi le whakongai o le manuia o malaka. Manuia tele le whamoe moe o ne yasu, ono Yesu. Amen. Elele ne uma, oia
Let us pray. Tātou wifo na tatalo le atua. Atua sili ese. Atua le tamale alo, mara ngā sa. Le atua la ufio le whapongai o le ola, mara mangia o malawa i le lalala. Mātou o le whai manuia le nita e fō mai whamunga o pō mawai. Sa mātou moe ma mātou le loa o whea a ngairu mātou o nita e fō sa sangi fia mai. Tanga wenga marpa ama le fi o me na tu uma mai se fo ma tu tina ta yo le tu o fenga wenga fai fa tu ama ma tu ma futa ni ta ni la o fi fo fa ali o lo tu singa ma le ngai le mai su fo lo fa na te ton fo o lo man bia le te le lo tu le lava ma tu ti lo inisio fe ngai fo ta ni ta a lo te le mātou te lito o lo whaasalafa lo lofa ma lo wanga le lei moi mātou. Ia la o fio no le nei whaama moe, soi fua songa sa ili o tangata, ia wā tina e manu ia ai lo tulu. Mātou bi ia la o fio lo tuspa ia o mātou whaalongo fo ia i le taia, whaamanatu pia moi mātou, na ia mātou wā tia e songa mwhiri ngā tia e. Ia sili fo ia mātou whātua tua mwhalongo atu i la uwhi manu ia ai ngā ruenga o mātou du. Whaftai ngā ruenga le ngā pa ia so ani mai pēro mātou vai mai le ato toa. Whaftai sili o no whaaratanga wa sa nia lawa i so i fuo lo pele o Yesu Christ. Toa hiola i ngā i mātou tangata sa. E ia tū mau lawa whio le inga i whaamanu ma i whaftai i lea no. Mātou ai oi lau fio malu tu whamau lau, mātou tautini, mātou lau o tangatele a toa wanga sala i mātou uma. Mātou ai oi aile i ese i lofa, whama ngalo i mātou uma mi whama mā, e ala i toto i Yesu Christ o mātou ni. Ni tae au mātou manatua i mātou tāku, toa tele o lau whanau popo ngā tia i so se tafa o Samoa, mai tua se o le lau. Me se lawa i la toa a fi taua ma whewaiwai i pule so an whai ni stamata. Wa fianga i whareulawe whare ngā tura ma whareulawe tu i whawhose la toa lo whata o toni i mai. Mala i se o ti ngā kua ngā whengai ma lau whana. Wa i atu o ala vea. Watu e la o fio i fi le mui o la toa loto ma whawha. Whamanuia se mātou tunu le ne aso i ta vea tu i whiau ngā ruenga. Mātou ofo i nā atu i lau fio nei wha moe. O nao lau fio lawa i ato toa i tau mwhenga uma nau whanau. Whamanuia lau fio te tai o se mātou i mālo. Lau ono pāria, ka peneta, ia whakea whutanga noa i sese. Tātou umolo tofu sā o wāmanuia o nei tu. Whamanuia le FAO, o na whaurulunga, ia manis whanaka tofu. Ia oro tofu sa o wā whanau ni yasu. Whanauia leo ngā runue leo whai whātuang. Tupu maola, whātamau a inga ina, lau fia. Ia ngā ruenga o lātu tau whai ia. Angare le mai lau fia tausi ma leo i mātou uma. Ia tau o manu mea uma le whanau moe o kalame pia ang tāpe nei. Ia whāsisi ina pēle vi inga o lau fia. Nisi o mātou te tālo. E ano i te talo mo ongo le loto o le tangata lava ia. I whaia pēr ia i lo whina mālo. E ano lava i le swafo i Yesu Christ. O le mātou o li, o le mātou whawa. Amen. Ia, o ia tu ne, taitele i lau sunga i whakengaino, ia i tu support i o foro ni tai au. E le manatu, ia o lea ua sula lea tua manana si whama, ia wale whamanuina o tātou whamanuina. Ni asu, o mātou tau, ia sangau pupuina i o tua le tofa, ia walo whenua iai, mou tiute nei lau ele. We are now coming to the main address of today's event. And it's my great pleasure to invite the Honorable Prime Minister of Samoa to address us on today's event. Ia te au lea tele mai whaararo, o te whangatua lau pio mai matai paramia, pio mo te me, ia molo sanga ngā wale asu, patai.
Sulau sunga le te tai sauninga. Fio le sui o le FAO. Ia a fio tatou paanga mo le atina e o Samoa e mese le mamadu o le au whaiwhatoa mo koko. A fio le mamadu o Samoa o au fio potu potu. Mo le mawina le nei wha mo moe le so. Ia au te manatu o le aua mai au na te asa ma whainga. Waro tatou vata puia mo tatou tua. O le mataisau o le fuafuanga o le CCS mai lapa le babau se ia o le whakabau. E peo na mori ai e na nauna le meitai au le sunga e whawhiangainga ia Reverend e tupu whauunga matautia. Ai o te whaturo meitai au i le marutawe e o sao ma au fia potu mai ia i o tau tuwhe mai tu taulangi o i tu wharanga nungu ma pa ia whare malo ia pa ia wā pule na tu mua i tu almara tau ai ngā le taima le wā futi ia mese whamalu o le pa ia i ainga ai ua tatou potu mai o na le whamalu o sa rupe e pei o le whatala umatu o tatou whala potonga o susuenga whasai nisi Samoa ma ua langona ile nganga whanga e tia awa o le aso o le aso mo le market no Poko Samoa o le Samoa Poko Market Day e mautua lava ma anoa le tala anga Poko i Samoa ma e o ai le tausanga e afe parusilau ina o whatuata no le Poko i lau e ele mata mo fia o se o tatou watunu mai nā tausanga e tere o mawai ua avea ai le Poko Samoa se vaenga tāua o tatou anganu e le ngata o se utai ai tāua e fia tā mawhai o tatou watunu a o se alanga manuia i nia tausia leni e to manga i eni to tele o aina i Samoa o le koko se tasi o fua o whaereanga sa tele na whaunga ina ai alo ma whanau tausanga o mawhai sa tautua ai fo'i a inga nuu mai Kalesia ma o te tonu fo'i. O lea e lana mai i le au fia nisi o na malu o le tunu. Sa tupunga mai o lato o langa manuia mai le Poko Samoa. O le whatukula ia la ma le lei o le whafuaina o tonga koko ma le whausiaina o awanoa e whapisinisi ai le koko. O le amatua sosoni tele le tamawa ino Samoa awa e mawai a wanoa whainga goenga tātou tangata malanga manusua ai i atina e wa inga nuu ma le tātou tunu o le autu o le nei aso whaalau iloa whausia a wanoa whaapisinisi mai metotia fau ma tinae o le koko mai o lo sosoro le lei ma le vainga tāula i lau tele o le toe whaelea lea ma le whalau tirina o ala manuia e maua mai i le Poko Samoa. Ai o so se ati na lava e nau ia le rei. E iei fo i ona whakitau sa mai tauina lu tau te tele sa whea nai ma Poko Samoa i taimi o tuana. Ma o naru i tau e au fia ai le suisuia i o te tau fata wai koko i maketi wa fianga o swinga o tau fa mai o koko ma le fisuisu ia e o mana onga o tanata fatau o ia lu tau sa avea mana e fa vai pai ai da tina ina o le Poko Samoa ia e pita ua manatu matatonu tatou whaarapo tonga o suuswenga whasainis e tele masiliatu te mawainga e mau mai koko pe a whaunga i ngau si ai nisi o loa e siliatu lo ni tau e whaunga ai to mai o mea tutia fōu ma le whaateke nolosi o le au ngā noso o le ngausia ina o loa fōu mai koko o le atoe le lei ai le maketi o Poko Samoa ma mautino ai tona ola le lei whaawa pea
Ua tātou whaatasi mai le so mana manatu e tasi. Ina i tātou maua ni me tutia fōu mo le ati na e no koko. E tātou maua ngā ue whaatasi. Ai le ngata i lea, ia sa ili a wala. E whiriu i ngai, whawhita uri maru i tau le koko. E avea maa banua e au pitisidi o ngā mahani tā ua. O le nei whamoe moe, ua whaatitau mo e o lo uenue ina, ma ati na ina koko Samoa. E o mai whaatasi, tala noa ma whitu whai i auala to e whaola ola, ma whaarere ai le te mau aina, e afua mai i le koko Samoa. Ma o te whaamarosi ai watu ia i tātou uma, ua awhia mai mo le mawina le nei whamoe moe i le so. Ina ia matua sa ili me tutia fō, sa ili ni whainga pāanga, ma ia whāsoa le tumai. Awane i tuua le nei apano e ari, e ia whaungati tau o wāre whāmelea o le atina ina o le koko Samoa. Ona whata e leo sa mātou whamataranga, ia whamanuia le tua, i tau le mango le nei aso, ua whapito mo le marketina o le koko Samoa. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the highly anticipated Cocoa Market Day. It fills us with great joy and excitement to see so many individuals gathered here today as we celebrate a vital aspect of Samoan heritage, the cocoa. Cocoa has a long and rich history in Samoa, tracing its roots back to the 1800s when it was first introduced to our beautiful islands. Over the years, it has become an integral part of our culture, not only as a source of sustenance, but also as a means of income for countless local households. The thriving cocoa industry has played a significant role in bolstering the economy of Samoa, providing employment opportunities, and supporting sustainable development. Today's theme, creating business opportunities through innovation and development, aligns with our collective vision of revitalizing and expanding the cocoa industry in Samoa. We acknowledge the challenges that this sector has faced in recent times, with fluctuations in market prices, climate change impacts, and changing consumer preferences. However, we firmly believe that through innovation, creativity, and collaboration, we can rejuvenate the cocoa market, ensuring its long-term sustainability. We have gathered here today with a shared purpose to explore innovative ideas, collaborate, and seek ways to turn challenges into opportunities. This event serves as a platform for all stakeholders, farmers, researchers, entrepreneurs, policymakers, and investors to come together and collectively contribute to the revival of the cocoa industry in Samoa. I encourage each and every one of you here today to actively engage in discussions, knowledge sharing, and networking. Let us seize this opportunity to exchange ideas, forge new partnerships, and inspire one another through our collective passion for cocoa. Together we can create a roadmap for a thriving cocoa industry that not only benefits local households, but also contributes significantly to our beloved Samoa's economic growth. So let today be a call to action, a call to revive the cocoa industry in Samoa through innovation, development, and a renewed sense of purpose. Together we can build a brighter future filled with vast business opportunities and sustainable growth. Thank you, and let us commemorate our journey towards a reinvigorated cocoa market day. Tautua Mai Samoa.
kami le la ko kala o success stories o la fa ko ora ko kala ngana le la fa le ko kala nga mai kusinga ko mi bisefi le o la wa fa mi kala ngana le la fa ya fu mai ya da la fa ko nga me no ku ai mai am ka wa ko ko me mo ni le ko fa no mo oleh amu kanga ngi me ko ngapo ele foi movi oleh mo kwa fa ka oleh ma fo ana me mo mo ngalang kele ko Samoa o mo le este dos sa ta ko go ka fa na do na e ka ke de yo e fani ni polo ka de este dos le la wo ngi o ese le este dos ko mai do ya ka ko ela fa ko ka ko fa me ka ko ako masangi ala ka ko ako ya ke dia asifulu ako ko yo ko ako ko na ako ka e ka fo ko mo ko ke leo le ko ako al ka ni ron nga le nga ko sa fa o mo mai de lo fa nga yo ko ya sa fa ngan le ko famous na va kan lai kau poko ala u fai le ka la fo con e pillo como ti vai fa ka se for poko yo nga le for con ye pa nga so mai nga la o nga mo o me mo mo fa fi ka no fe mai o ko mo poko o le mesa mai ka wa ya ula ko ya so se ye le nga o poko i nga ka si pu ai lo crops one pick, 2 crops. O ko mo ko sa ko ele mo kam. E ele po fa, ko yen fa ko. A ora no fo se fa. A ko mo ko. O me anga mo sa wo ka ko ko. Mo la ko le wa. Fa ka ka. O fa mo le fa ni ko ngako. Se o fa mo ko sa le ske ko. Sa o le va o fo ya so yo wa. Ai mo mai ka winga le mo ko au ma fu e fu mai ko ma ke o ai lo mo wa fu le o i fo le por local le nga ko la isi a mangi poco le nga la ma fu nga fa ngo le la fe seven wa ngo mo le fiku por local o la il fa nga so lo ma fa nga le ngo por local este cos le la sa ko la ya mo la ko le wa la ko o la ko porque le la ko la nga va ven que le lo ko te o ko le este ko no al memoria anga o le va venir o pepe o ma ko al le yo ko o le yo fa ko la ko e fa ko o le fa ko a lo ai fo i porque le yo variety se meni o ko Samoa o le koko fakula koko feololo ma koko ngi e koko sa umana au e uma ko na la au pe vol mango la po mango feololo e mango ngi e fa ngo isi o la vol ko mai mango la ki bon ai o le fanga solonga la o le ko le ngaka ko na lo kufa asa ko mo fai ko sa o nga le ka ko amaka mai ele ko ko family ele family ma sa ko ya soya mar pawan me ka mo ko pula ka ko sa ele pu ko ya fa fica un pouco mai ko nga e ko ko e ola le e ko ko ke la nga la au ko ele ni la ya sa ka mo fai wa nga ke ni lo ko afa mai anga o le so ka ka ye i lo fi so fa ko o ke le lo fa me fa mai me nga ka si alva fo sa fai sa va ko ya fo en ka ko ko yo ka e mo fa ya le ko o la mai la o ko ala ko sa o wa fo fa ko nga ko ai le ka ko ngo ka nga pe me ko lo le fa ka sa fa ko afu ko ai fa ko lo mo muria o le makuasi sia o le whaamukana o le kuranga sa o alko
se fulu valu masinga kalunga ko korko ai o solo ngala la o le si o masinga man lo si lo la fu lo mako ngo fu le si fulu valu ma le o masinga le ya le fa inga le o mi kalunga ko korko ko fu lo ya o se kalanga e fa fi ngai ka ko wa le singa mesa kele no fa mai wa ia e nga ka fai ko ngako o le upuale ko le fa ka usanga fo ko a ka un yo ko e ala ma fo le ko le fa ka usanga o nga me mo nang ko ko a fa ga wa ya le na ka wi vi ya le ko ko ma ba ya la ki sa wo ko fa e ke le po le ye o me mo ya ai mang le o la mang mo fo la o ya o le ti polo mai ko si mo va ve fo le mo la va ven fo ulanga la o le fo le fa nga so lo mo ko me mo wa ka un ma fo fo ye e lo le pula ma le se nga le o lo ko e le ko a ku sa on me le se la e ke fiu ka kali ko nga ke le lo pula ka me e fu ai fa ko au loai foi dei na o mon meni ko e manga mia ko ko fa man ale se fa man e fa yam pe ma si wo wa ko la ko yam wa yam fu o le la awa ngo ka wa ko kele ko mo fa ko ngai on nga kai pe o la awa sa fa ngai le ko yeso o la ko foi le wa o fa pe le ke ko sia mangi kai kan foi fa ma ai fa ko lo ai mo le o la au uma ko la lo ma kai o le lau si e le ma se lau ai se man e lau le uma ya lau ko a ko fo ngai o le va ve ma fu o le kulanga le ko fa mo fi ka ko fa so lo nga so lo ko a le fa nga kai fa ki mo ko si ma ko o le ko ai kanga o vele puko ele fo de ele tele o fo wa ai kanga o vele puko ko sala nga fa male vai ko fai o ve ele fo ele ma wa ku nga mo la ko ye o kanga lo fa ma ko le ko ngako fa ma nga la ko ngako nga ma fo ai no vai tingo mo le ko ai fo e fo ma ko ngake ka u nga la la wai le fa nga solo o fa fica dia ma sengi o me mo mua yo me yo o le uli o koko o le si mea e ke va ai ko ke le fo ka le usa ai o mai o le ki o koko ka u a foko fo ai ma lo sin makan o ke le o flowers o koko e ko ulu mai la wa ko ulu ai la ma fo ai le nga fo ma la kiki poco ka ulo o se fa fica a o nga kimula ngai fiu le kipi no me le limu la le kasi nga venga ma fa da go fe mai porque o kipi se nga limu a le si foi me kala ko mena la vai le akele koko o kai me pe ko sinen ke le koko o kai me le o malo si ti mo ko malo si wila o mo ko ko wa a e mo wila o mo ko ke le koko ai sensitive de fo le pa o koko Samoa ile fo le wila o ma fo anga nga o ku sa me nga do ki mai ka wa ma fo en ke le koko le la o sa wa fe me le o le o so fa o ko ko wi fa ma ya ai man ko so se la au a fu e ye ya fu a mali ai ye fu le pe ya fo ka o e fo ka ma e fa pe nga fo da ko o le la ya la nga ese e le ko o fu ko la e ma u dum le la nga u ye le dum a fu o mali li la ya fa me le va nga le fu so fa ko uli me nga fa mai me si dia pu ave me ko ska un ka o ka o vai lá
ka sila e vai ke fi o fa ka li vai da si ke alo mo fo e mo ko fi ke o ole awala le ole on mo de koko e mga mi el koko le ole fa ka si da sa au fa pe fo ai le koko e fa inga mo po mu ai le o ke lo va e ku e piko siling o le fa ka si koko mal po mu a ko si le lo fo o le mo kwa ke le po mu le ka si fo nga ku le lai mo wa ku pe mau fu ngan fa sa po mu le o la ko ye mo we ku o le ko wa fa ka o le fa nga so lo nga le o ko nga lo nga fi ka le ko mo mua o le fa ma e se fa nga fa ma mo ko wai ale le lo with control mua e safai e kupe o kau vai la safai lo vai da au ko ni a kau vai da au le ni kasi al ka no lo sul li ka ye ka pe o kau fo range am ne le wo wa ko ka ya a umang fa ma polisingan mo fika porque ale ngalo ngai fai so o iso o le mele o le afo le kaku ye ko anga fai kaku akele kaku porto le kiki fu ko ai ala ki ale ngi kaku le kiki la ko yo kele foi fu le simia te un ko como fai fa la le ko ko wa man ko fi sa wa isolo ngala la ko ai le ka ngola fa ma le e se yo la ale fi sa wa man ko la angin maka o le la le ko ku ye la fa la ngai e o lo lang lu ye ko lu mal ye fu ko ye ka wa la ka mo ki ye le ko fa ma le ko ye la va de ngai ko inga ia sa o sa vidi ko o le si foi ma fo anga e le mo ma mi me e fai mo fi lo ko ngoko e ki le ka wa ki lo ko fe o i ko ku nga e la kwa ki lo ma ko ko fai mo fi e ka o fa fi ka ni ki ku si le anga nga te de o me fo nga e o la nga wa o lo ko ngako ki le ko se ka blan e lua ka mi ki le fi se ka blan ka mi bo va wan me mongia mo fa kwa e se le manga yo mo fa kwa ma mama e ki fia mo fo ki fia ko fa wa ai la ko e fa nga yo so ai la lo ka ba le ko ku ni mai yo e fa ka lo ma lo fia fa ai mama le ya manga yo fi wa mama ke fo me ki wa ye le fo yo ko ama fo nga de ya nga fa vai wa ya ka ko nga ka o le upuale fa me e umi se kai mi e ke motiva e sa fo wa de se lu nga do ko la se e o me o mai a maka lulu so longa fo la ya fo o mak e fo ko alle fo le se ne usal le ala o me fa a fa lo so au ko lo mo fu o de ko asia e o ele ka fu fa penga fo mo me fa a fa ye ke alo fa nga po a le ma senga lo fa ke la ko alo ku a ka nga ka ma senga fa e lo ko a sau e ku le po fa penga fo da me ko kai mi ile ko sau di pia na lo ka wa ko ko me la fa langan me de ai sau le a fo le fo ka ko ai ke vai ko e ke fo fa fia al me le lo ko e ke fo fa fia e se me ba nga wa fa o le fia nga me o fo fa ko o le au ke ka no ma o fo fa ko ale le lo ko nga ko ke u ku pe so al me mong nga wa wala ngi mo le ke ka mo fai yo ko so mai
Makoko anga yo fengo ko ngako. Wa wanangi mo waya kupe. O kaimini ko kele le au fa kau. Ko pula. O le sipu. Ko kele fo ko ngaka. Leo aku ko ko mang. Le vai kaimini ia fa kasi e. Mo isi awala e. A fai fo e. Mo isi wa isi mukanga do. Lai mga o do ko. Ingo na foi le je. Foi kadina ko ko ala ko me faje. Bawal me ka o i mo le lo ko. Ko nanga o mga ye fa nga so lo ko ngako. Amo ka ko lo ko vai. Mo me le ko ngako. O le si me ka wo ko ngako. O le la au ke wo ko. Ka ko wa lo la. E lo pe fa e pe ala e o la ko. Ko e au ka ku pulanga o la ko. O ala ma fola pa ko ala mo ko le ste ko si o la ko la ai o la o mai leso no mo ko ala de ya pe ali linga ko si ai ali le fa nga ko si ko fa nga pe wan me mong yanga ai fa pe de la o la fi la ai vai me fo la o ile fa yo ko fa pe nga fo o le si va fi ka mo me le mo mea ole ele limu la e me fai nga kipi nga uma le ale limu me e alu parpara ai sila le ape ko ko fomo a fai pe ko kole ai poingas ko pe fo de sila aula so e fa solo a uma le lo ko nga ko pe ale ko nga fiti ai fai ai la ko lo mo susumulo nga le fial ko se o poi si vai da ele o menga ka ko makala e wa e si le ko ke le o a fo le songa ma o nga ke mo mo lo fa sanga ye lo fa ko lo fa mo mo e kana le ye mai su nga o ma fa wal ke le su nga ye o ma lai ko mo fa mo a ko vai o su nga nga ko aku mai punga kala sengi o le ngo parangi yo ai le ona ko ko ni sila po se sia ko ma sa mo mela nga ke de ka ke o fi fa mai ke le ala fi sa fa fa mai vai le se le a wa ko ke lo po ye fa ka ma me ke fi fa ka o ku sa mo an fa pe o ke sa o fa pe le se le mo fa pe nga o fi fa ka wa sa mo ale mai palangi fa ya lo su se ko ngi ka ko si tamini saka ko polonga le fa mai a fa pala ko ko ka ma fiku po fa pala ilo ko al mela le we mo su ka lo ni le ya ka por ka sanga le ke a mai li po mai le ko ngue pe ko sinin ke ko ole ko fai sukala te anga me sama singi ale wo fai anga taste ole ko yo le quality a wo le taste le la fa me fa ko fa pala yo ko i fa la ma me si lo le i le fioma ya kan lo le wo fa fo ma ele ko si ko le wa ole si me pi ko si lin ka wo e se fo ile ke leo fa o le fo le lu tau me leo le koko e ave le fo su para wa ngo fo ngi ma fo o ya de ai ma fo ko ngor ko o le ka ngor ko o le fa pa la ngor ko o se nga wenga e se fo ka a umala nga fa pa fu a fu fa la me fiku po fa la e fa le lei e a foi le lei la ai le o ka o mai le fo su kala ke mi fulwa ai fo la le fiku po le fa pala wa anu uma le suor ko o le ise ma ko e me ko fa la e le a foi le fa ye wa ki le mo nga pa pi nga ki me le ke mo le inko o le mo ka ko nga wa va nga le ai fa le su kala me la nga le o ma fo foi e fenka si dit foi lo ko sa mo
ia le lai whaila koko Samoa kai mingi ke lea mai ke ki whafu mai ngi fo ia o le me mongia o la kala le fe langa ko ke lea ka ko pa ye le ngam me le alo fe whako ia e loko ma wai le whape kasi kau sanga e loko lo se se e umesi kai me ke makiwa ai a o ngai se se e ke le loko wa ke le ko o le kau hoi leo wa ye le koko manga o kai mingi wala ngi o le whaia whakau lo pot ko whakau lo koko manga a o on sioki le fo le whakako le kai minanga koko manga Fisaya isolo vanga le whakau la koko le wa suing beans ya la fo mo mal kaminga whakau ye beans se kau mo fie pa aku ya mo ko fai de video wa le te manga o loko au ke le manga o yo ku ya ku wa wa whakau yo me nga lo ke ko ni ka ko wo fai koko o koko wa man ko fo ko o se va engole o ka ko ngu aso so se ainga te afe o le opo mo mua ki whanau lei mai ki po koko wa so te afe e le se ka a le runga a mai se whanguai a wale mai il koko o wa ese suinga le wei a le runga fo ka ngoko le pai a ka koko e hoa o le mkwa se fea le se kupea a pa koko mo o mea ngā le kupu le, o langa le koko. O le sianga ka whawhi ka uli. A le lenga ke uko. O le mkwa fua ko. Ai a le lau ke ngō koko. I le fua. Whai mai a, o le vaenga le whakua ulofo i a fonki. Whai mai fonki a. A ke ua koko. O ngā stress le koko. Fua lo. O ko fai a fonki o lele mo ngalo stress o ki ngai ngako o fa ko o ele e ko angala ki wa ko e fa ki ngai ngalo ko ai fa fo ke no o ke kadia fa ko nga fonki o al Samoa a lo le se pa ni e fa me fa mai mo lo kai a wala lai ka nga ka ko ma fa fa ngo fie fa ngo ko kai mi memo fapala nga sa wika ko ako kingkam ele ya sa fa ngami kami ia peka o le fo su ye ko wa si dunga ko lang o fa le kimpus o fa le ko le kimpus ko ye ko ia o fapala de ko fa mai ia liu aka ko ya so ye de ni liu ngal fapala full ia o ka ko sta ia e o mo ko langa fo ni ba kan a uma ia o le si ko langa kam ka ko mga me kan ni ka ko mga me mesin le ni mesin ki kile a mesin fa pa wa ia mesin ya wa le singa no ke le a mo fa pa o le wa ia o mesin fo e vili e pe ko ia e o kong ave Australia ai fe mekanga e le spenko o fe ko fe no fonga la o fe ko Samoa ai o kupule me sa e penko sa tenen ko mai o mai lave le penko ko ngi al kamini o le penko o le ko fa nga su mo ya yo le me la e ko le to wai se e ni ngulorki ia ma fo le spenko o ngol masin ai afa ngal ka ia mama wa le penko wa ula afa le ko ko e ko le wa ko si ai penko ai afa ko ko e mai si ba nga le ngama yo mo vidi le le si me piko sin ka wo yo ko si o le ko piko sin mangongi le fa ko le fa pa mal ka ma o ko ko isum o le leo koko isu nganga aye le sumbu po lalo e la ko kai mai o lai fresh nganga fofu wa e kasi dua la fa pa o on kwa mangongia ai a fa pa
e le mangungi ke le pe mangungi ko ko su yo le lola wa mela nga fa mai si o pe a ko lo fon ke le ko ko su o fa o le ko si o su ko me pe sia fa ko ko le ya u le lo ko le nga nga su lo ai mai da mo la ku le kai da e ha nga uma ko ko su mo ese mangungi ai ka ngol le ya fa mang ke fa mang ya no ko ko su ulang hanga fa nga solonga aia ole me pico si yang kawa ole weed control pruning ya le ya se le lo ole processing of coco me nga tong mga mia fa nga kaya for processing of me ko e le fa ngo fi wa fa fu pe yang ko fa mai fa ole ka ya fa pal fu fa la ya au mai lola I kami dia wa oleh saung ya ben market ya telefon ngalun kong fa pa oleh kele o ka ko ngakali wo ni wo fa me ya ko ko ma wa wo ke wa kami ka tele kula ka vale wo so man ke ko ko ma mo fa ka kai so on kwam ka kio ka kai fa ko ko ma oleh ma ngai on mo a le mu yo ko on me ye le leia processing or ko a le leia fa ye mang ko o ka ko vo ya ka ka lai fa ka ge a fa le ka ko ma lo ka ko ngo ngal ku a le mang ko lis na ye ke ko lo ko le fa ko wo le ai me la nga ya le nga fi ka nga ka ko me yo pin wa yo ko mama le o fa fai on mama wa me o mangi ko al ver cost or storage yo ya mal mama ko ya mal kabla le wa ko ya ko mama o le fa fi ka o le ko pu de vengon ko o le ka o va pe mi ale covid oka so le e ongo se folo ko mo sa o mai I fan me ai lima se au ko ti au se la le ngala fo mo ka kia le kai minga ya nga avea de ya si me na usela le fa afrika o nga le ka ko fe ngai kai ni o le awala le ke fa ya so longa ke malanga a malanga o walu lo e ongo wa pa o mi fa pe nga koko ko ye ko pe ko ngo fi ko nga lo so ko ngi ile de airline au excess package si lo le laf pe ngo fi wa ri si ko me dio ka ko nga ka fo ka kai fai fo ya ma fai il fa le ole la ko ye fa po o mai ole o pa wanga le wala lo ki fai e ke le ko ko e fa fo e ko ngo fi ko me ka o lo ko malang le fa pe va ngale por el me que malanga so ya de lo ranga ko malanga lo fia o lo la ka lo e ko a fa fi ka o ku so me ngai ka fia ngai le freight mo ka ko sa fa ni na ya ka si di si pe ni le ya ko langa o manga fa nga so longa a ye fo si por la si me nga si me ya la fam kana ele se fam kana ngai mai ni su nga pon o la wa fa mo kana nga fa vai mai ile fa nga la fa pa yo i me ku poi mal ma fo anga wa la yo ma on ko la mai fa pa man de ni va kan ya mo ngui ka ko phong ya fa sa tele to fa ya chalo ya salo e ole matu chalo ya lo fa le tua ma fa pololo su fu e fa o e pela o nanga I na koko ina ya one e mo bua e mo muri ya koko ole sitato mo ni mau ole so ya ole yo ya alo a rone o sitasi fo io fa to ama koko ya ko lo fo ilo na Tautua I tono tato tu ya me se fo ia atu mau e va a twai lo sunga alo ya te mai ya mo lau
o le mau le tai au pa tai ya se joe mai se pasipati mo le tavale ya le jalo ya kasi ko joe tai o mato ati na ne koko ya talinga fe fa longo pe fa gongo joe na fe fa ya wala wale ati na ino koko ya masalo yo ne o mana pa lango ta ya fo ya wa ya fio mai pa ia las o papel ta to pa ta si le nei tu la las eu te lo wele te unis fam chalanga lo loa ia lo man forcia tu mai murita ia tu langa mo lu chau ia me se foi ngalo ino poko ia o di lo pole ala chala la fai lo mo foi mai chalo ia ma presentation ia te paula lembia ia i ama toi foi tu langa sa pa pena i fa so atama ia ele fai mo fie ele tu langa le fai o fiele no le atina salo ele to po malai ya ne foi tangata fa tawa ya tu punga mai le ainga o manuia tu langa le atina koko ya mo se tala po le o langa ya o ma to nei la ma tu langa lo ye nei o ma to ainga o lo ngalu no pe le koko ya ma to le o ma tu langa lo na fa o ma to ainga ua folau foi tama sa papel na mchaina ia da tinai ia ua sa mchalia la to yo isa mchaina manuia mai si macho ai ngol fa vai le manuia on macho ai ma ol fa cho nga mai se la bala o le koko mo funi ale ngol ina to ina ol koko mala la to wale tal to nunga sa ia au macho la iti macho la mai fo ia o fa manuia ia nisi vo to tele la inga ya onga ya mesi fo tulanga business ma tulanga fo ya i tulanga fal malo ya ai o allo se ale la to vai ma la to silsil ta tawa na fa wa pe ale tulanga le ngalewe ina koko ya lo la tala i o ta vai fo ya taula mai o ta vai te no manuia ya tina o ta vai te misa apea na fale to noi ile around the 80s 90s asawa ya yo wa fa tu na i to tele tia i fo te mai i tulanga ko pe sa no foi mutalo yo le male status pio nasa sa ave mo ye il fa boy moy le la tina el ko la to o tino toi tele fa ko tonga le ile mo ino ko ye male una ino tama war ko ya wa alwa yo ba tua o fale tonu wale tulanga fo ya ile tatua tina koko wa tia i tele o tuma koko o tua tama ta koko ia wa papel na au tilo fo ya inisi matina fo i manuia ya masila ba tulisi ama mai si fo i fo fa de lenga ya ile i alo sela matoa inga papel la ba na fa wa pea ole mau wale sa mau wai ya vai to wale ya nis yo al mato tu malo wa patu tu na to tena al mato tu malo le koko le tu malo le tu asau no me le tasi al koko ma le wo sa ngal due pena i na isi ya pensa no ko multalo ya tai se lau ya la au pe tai la lo mai fo ya na sa pa pe on maintain ya tu la ngai tonga kele ya esa il matsunga ko ya sa fa pe na fa wo pe ele fa ngo fe ma to nei ma to nga tulanga ya wo pe wo to fo ya tua ya mo fo sa o fo o nga fa man wi fo ya o nga mai fa nga lo nga malo ya o termina ya pe to ta mai to nga lo ko pe to o to fa to ya pe o to fo mai to fo i to lo la to fo i to lo la ya pe te o ta la tu fa so sa fai mata ya wa le ale mela ma due ai ma lo wa fu lo tinga ai ai le mo mai termina na le fa fo da fo la i popo
mo mau foi a tangaloa le fenga tangaloa sa ba pe ona nau tai mai foi tu langa le ko ya to taimina ia wale ia si toi wale se mo na mo ko na te ya alwa noi stala ia wa mata ona toi foi mai la foi skolat sau markovic ya wale foi tu abe pa fota to ko ma se na abe o mata to tangata e foi moso ia po ina to e fa mai le tu langa le ati na ilo ko Samoa ko malu mon bawa to tele be tatiara tuio e abeta kusa ko ke mi covid wala ingi ni ba le po misio ia oka ma ole au fai fama la ave pusa koko ia ele kama koko o isi kai do se lau kol se lau pa se lau koko ia kai ia la pole ia temina e afela koko ave masinga koko Samoa le malu ia no te usaka sa fatu langa le masa lo se le mo mai eu foi lá tu langa le de skolats ia mo foi le tasi foi uso sa fa perma tu ngal fa tasi tipa isali mo ia mo le tu langa foi market o ile fa skolats le o le kasi New Zealand ia e na mo mau to tele mission ma to tu malo ia lo fa pe ona fuora to koko e le uso le ia wala male ate no ino le mana onga mai fo ide market ia onga matala mai market tala mai market ia pani Australia ia yo fo sai na wa mata tala mai al pau de pong ele o lava tato volume ai sia ia ele o lava tato koko lo fa pe ona cho ia fa pe na ngal lo mai fa cho ia yo le ala na yo to la telefone tu la pa mal si awat tato au ngal lo au le film on sa ia mau pe le to vai ia pe na sa no fo mutal to te le asa fa pe fa tau sama sa le mutal dua tau sama fu mo ko dua tau sama sa fa pe le kalafi o tanto nunga nasa ia la babe ona tali mer ko wa fa mai skul balu le dua tau sama tali mer kalafi la le wa tali na tato ko le family por fa ko foi dua tau sama tali mer bon mau to tele foi au al fo ko ya a me tau sama o tali mer au babe an tali mer la au tende ya pawale ni tau lo yai ya tasi ia le to me fa tu langa le ni pa natura ya to nai por lenga le e mas fulu ya o famba le dia ya nan to e fa le mai na to te to nga ko fo ya ni ba na wa ti de yo na ka tala le to e fo ya ma ngalo i na le ati na au le tala mai ya le wa maton to e fo i mai an man bia sa o mau to in o le koko ya yon sa no mo mutal ia au tau sama au tupulanga ia le la le koko nei to mo la fanau e uma ale le mama le te unga mama ia le tonga koko to le te unga e tali na le koko i mana onga oi lo ai ia o be una lo finga lo ia tala to ina yesola ia to o esu ia pa lagi tawa ya la tanu la lo va ya pero le lo tawa tunda le tula e de fa umi so talam lo tawa mama ya mo fo ya sa fe ngi e fe ngai tato lo mo fa so to tama ya mo tal ai se fa marcial ya me se la vai ma to ngatu pulang me se mo ngatu pulang ai dal ya ngalo ko e de mo tele ya ngamanuia ne ba chen e wa ma nei ya si do tau ale wi ya ole to tele o tato au malalos ma e sa in tu bai ya do fa foi no nga fa bai temi ya o tele na ma tamana ya na fi no fo fa ta tali temi to se valele ya la mo temi foi mai ya fa pe on to e o nga wi to e ko tra mai ma fa nga le ko se le ni foi me malato ya ti di to fa le ya ti na ya tu la mai tu la e si dia tu ido le mea
lo ia temnik ia o se aftai tele no fio fontis ia mo le no fo ia o tu mai ia wa fo se famarsia o se pastala fo tu o ia wa tato au ngole o le koko ia tina ko ia mo le atina le mama nui o le o tato tangata ia mai se fo tato tu ia aftai tele la aftai mo le fio ia wa ia tu langa le sponsoring o le fa mo ia o le plan sa no fonti tala mai uma mo tato e tala na o to ia timi tala mai tu pe le fio ia man tu mai nei pe fa to ngo fo ia mo se mo nei fa la to lo fa pe ona tato nga due fa tasi tato lima fa tasi ia ona fa pe ona tili ona si de mo se ma due mo ia tato e fa tele de man la mai ia tato fa to man ia fo ma de yas fa tele Emana tua pea
Sitasi uasili Naupea ilo mualofa Ia suuma olo meiola Tautua mai olo Sili ae Ia tiau Ia suuma olola Wana oe Ilo unei whaamoema Whaai Sumai wharinga Tina na tua Le masaringa Alofa Alofa whaailoa Ele whaangaloinga Tasi oia ita Tu maupea oro kualofa Vai ai se ta utinoa Hani ea awane i koronga Pa asolone i motusia Nau asone i ngau ia Le mafutangane i motusia Ia manu ia Una sama Mana tua peoa Fola fola Ia se aso Mana tua oile te talo Vai Sui folinga Tira na tua Le masaringa Alofa Alofa whaailoa Ile whaangaloinga Tasi oia ita Avele me pise o moni tui o olo wha Ia te moni lopi Ele mo whai o na whaangaloinga Tasi mai moe o e ita Ele mo whai o na whaangaloinga E tu maua Tu maua wa oe i o ita Vai Sui folinga Tina na tua Le masaringa Alofa Alofa whaailoa Ile whaangaloinga Tasi oia ita Mana tia mai ita O ai
push, my friend. Do not stand like a mountain. You never know what tomorrow will bring. Sometimes we think only us and we forget about the others. Treating me the way you like to be treated. Hate no more, judge no more. Put it on the side and just ignore. There are those in need, hunger to feed. You feel it if you put yourself under their feet. Kill no more, fight no more. Open up, it's me knocking on your doors. My Lenny for love. Hate no more. Love is a thing that never fails if it comes straight from the heart. Opportunity appears in the different ways. Make it happen, cause we only pass once. You will be judged according to what you did in this world. What goes around will come back to you. Start living in love, I mean love one another. Be brave and always do good. Hate no more, judge no more. Put it on the side and just ignore. There are those in need, hunger to feed. You feel it if you put yourself under their feet. Kill no more, fight no more. Open up, it's me knocking on your doors. My Lenny for love. Hate no more, hate no more, judge no more. Put it on the side and just ignore. There are those in need, hunger to feed. You feel it if you put yourself under their feet. Kill no more, fight no more. Open up, it's me knocking on your doors. My Lenny for love. Hate no more. My Lenny for love. Hate no more. My Lenny for love. Hate no more. le sa mafuta mai aftai le mafuta mai tu al si fon lo moni yaso e me se foi le sina nanai fa pena foi tu fine ya olo to lima ya fa tai sina leo fa tai te le lava to mafuta mai tu le ni yaso fa tai ya to uma lava ole yer fa mo la so tofi verso nei ole atato mai mom si le folta to no inisio bloqueti sa tala inel tato malo nisio awala mana nei ya awala ia na isio afio anga ia fa ta milo to ia bloqueti fo ia le malo ale mtanga vengo pisinissima ngalwen tele ya mo le vaanga la vole
whaoi nā tō le awala whale whawhengo whia mō tātou tangata ia whia ang te tasinga lue ina ia tātou whaatoanga ma whanua fo i e maotua a ngai le tua sivi. Ea, o le lau whawhengo whia nei, ia whawhengo whia fo i ma umi ina sao le muna ia tātou awala te tasim ta avale. Ia mal tūlanga le wawhen whaale ngai ni fo le nei awala tuai sa iai. Ia, ai mo ni aso ia whaamaru fo le tātou tunu a whai fo i se upo wasala po o le Tautua Mai fo le whaafunga mai al tātou tunu. Ia malu ave fale, ia whaamangalo fo se o nanga male leo o le o nanga vai. Ia e tātou toe taupulolo le stofi le vai aso nei tātou toe wheilo iai. Ia tātou mai mo fo i mana i o tāla toe ina le na whai nele a. E lo koko sa mo, fta te iloa toe fo i le mea le koko sa mo. Koko sa mo oka, e au tupulanga le alu le koko sa mo a. Ia ai e leiti o fo i le la au e tele mao ngā pe au ina tausi. Le whamentala to ina leo moripola lea nele ni whailantala nele. E le whaata au ina fo i le fono lea le au whai whaato a ngā koko a tina e koko. A maasani le koko, maasani fo i le koko le lo manongi, fo i le talu e tena funa foina. La whawhela nā la ngona le koko i a lo manongi pe a whai e te leo o tuto i le ngā koko fo i lea. Ia a to anga e to ngā koko fo i lea ia malawati nai. E ma e la ngona e o te watu e oso mare koko fusi oe ia matu watu ia fua fo e wapula e te wapula nei lea koko pe awai so oia oe. Ia pe a lau a aru so o fale o ia nale ia e fa pena fo ina ne la to masa ni mare koko ia oe pero ele stofi man dia la fu fango ni aso i lo tato to no fa so i fo ia